Ruski dronovi sve češće deluju na pravcu Kramatorsk-Dobropolje, koji se nalazi oko 40 km iza linije fronta, što izaziva ozbiljne poremećaje u ukrajinskoj logistici i snabdevanju, prenose ukrajinski izvori. Prema izveštajima sa terena, ovaj put sve teže funkcioniše zbog učestalih preciznih napada iz vazduha. Na ukrajinskim društvenim mrežama širi se snimak najnovijeg udara na ukrajinsku kolonu, a lokalni kanali sve više izveštavaju o problemima kretanja i velikim rizicima duž trase koja je ranije smatrana relativno bezbednom pozadinom. Ukrajinski vojni analitičari pokušavaju da objasne kako ruski dronovi uspevaju da deluju na tolikoj udaljenosti bez obaranja i ometanja. Ovo sve učestalija dejstva u pozadini ukazuju na sistematsku taktičku prednost koju ruske snage grade u oblasti dron tehnologije, uz sposobnost da ometu kretanje i snabdevanje ukrajinskih snaga čak i daleko od prve linije, prenosi portal Informer.rs.